लुपा क्रोर कुंतरे की ड्रग का कोना न फाखिबदा सेनबा लुखोसै जौ कोर्ट न मराल लेते हाइख्रे इंग्लिशिंग अनिगा तरानिपानगी जून की तांग कुंदा लम्फेल द लेबा क्वार्टर दगे इम्फाल वेस्ट पुलिस अमदी नाब की डीएसपी बृंदाना लुसिंग पुलिस टीम अमना लुपा क्रोर कुंतरेट रोंगी ड्रग कोना न फावदा सेनबदगी हौजिक फावब जुडिशियल कस्टडी द लेरखिबा हानगी एडीसी चांदेल ओरंबा लुखोसै जौ ngasi लम्फेल द लेबा एनडीपीएस एंड स्पेशल कोर्ट की जज डब्ल्यू टोलेन मैते की कोर्ट ता हियरिंग चथखरे कोर्ट न महाकपु मरा लेते हाइना राय ताखरे अथुब मतमद जेल दगी थादोकदौरी मसी चथखिबा हियरिंग अदुदा लुखोसै जौगा कोना फाखिबा मियोय अनि हाइबदी तुंखानमुंग जौ एलेस एरिक सहिना 18 अमदी थांगमिन लुन जौ सहिना 19 दी कोर्ट मरा लेरे हाइना राय ताखरे मखोय अनि की मथक्ता पीगदबा मराल हाइबदी सेंटेंस हियरिंग लाक्लिबा डिसेंबर 18 दा चथरगा लाउथोकनी हाइरी पनबयाई मोरेगी फैजांग बेंगी वार्ड नंबर 2 द लेबा मसागी सही यांखैनि थोइ सुरबा लुखोसै जौ सोक लिसिंग अनि तरानिपान की जून तांग कुंदा इम्फाल वेस्ट अमदी नार्कोटिक अफेयर्स ऑफ बॉर्डर की अपुनबती ममना जौगी लम्फेल द लेबा क्वार्टर दगी इंटरनेशनल मार्केट लुपा क्रोर कुंतरेट रोंगी बेलू ओइगदबा हेरोइन नंबर 4 किलो मरीगा ग्राम 555 WY टेबलेट किलो 19 अमदी सेल ओइना लुपा लाख यांखै तरेट के लिसिंग तरानिपान गा कोना फाखिबनी मसिगी मतुंग द कोना लुखोसै जौबु बेल पीरबा मतुंग मतम खरा मिरोट ओइना लेखी मसिगी मतुंग अमुक मसाना कोता सरेंडर तौकी लोइना नमहाकपु खुलाई पाइबा KNA गी ईस्टर्न जालेंगम गी कांगबुना फारुई हाइना कोता फोंगदोखिबा लेख्रबनी अदुगा तोप पाओमना कामजोंग द कैबिनेट मिफम पांथोकपा ngमखिदबा असि मणिपुर गी पुवारी द अमुबा कालीना तैसिंदुना लेहौरगनी मेघचंद्र बीजेपी ने लुसिंग सरकार सिंगारांग डिसेंबर 13 कामजोंग डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट मिफम फमगनी हाइना लाउथोखरगा ngमदबासी मणिपुर की पुवारी द अमुबा कालीना तैसिनबगुम लेहौरगनी हाइना MPCC की स्पोक्सपर्सन ओरिबा के मेघचंद्र न फोंगदोखरे वाफम सिंग असि कांग्रेस भवन द पांथोखिबा पाउगी मिफम अमदा हाइखिबनी महांगना मखा ताखिबदे मणिपुर सिंग तमनी की मरक्ता लेनबा मरी चेचिल हनबा ngamle लॉ एंड ऑर्डर की फिबम हानादगी यामना फगले हाइना लाउखरगा कामजोंग द कैबिनेट मिफम पांथोकपा ngamdaba हाइबसी अंगकपनी कैबिनेट मिफम अदुदा सरुक यागदौरिबा मियोय खुदिंगी डिग्निटी मांगहनबनी सरकार अमगी कैबिनेट मिफम हाइबसी लमदम अमगी ख्वाइदगी वांगबा थाकी मिफमनी अदुबु कैबिनेट मिफम असि फंबा यारोय हाइना सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन अमना अथिंगबा पीबदगी सरकार न मरम अमता सेंगदोक्तना मिफम तोखिबा असिना सरकार असिगी इज्जत लेखा ताहले हाइकी महांगना मखा ताखिबदी कैबिनेट मिफम पांथोकनबगी दमक्ता कामजोंग द ऑफिशियल क्या मांगजोंगना चत्तुना सेम साबा लोइख्रबनी मिफम अदुगा मरी लेनना कामजोंग द फाउंडेशन स्टॉल अमा माइखुम हांगदोकनी पाइखटकदबा चौखट थौरांगी थबक कयासु लाउथोकनी हाइखिबनी मदु पुमनमक अरेमबो ओइदुना तोकले अथुबु मतमदा कामजोंग द कैबिनेट मिफम फमसी मदु नत्रबदी बीजेपी सरकार असि मियामना ख्वाइदगी असोनबा अमदी शासन तौबदा माइनॉरिटी याउद्रे हाइरिबा सिगी इज्जत कन्नबा होनफम थोई अदुगा तोप पाओमना असाबा मियोय अमना PMAY की पैसा लौथोखरे YDO प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY की मखादा युम सानबगी खल्लबा बेनिफिशियरी अमगी फंगफम थोकपा दु नमदुना बेनिफिशियरी अदुगा ममिंग मानबा मियोय अमना पैसा लौथोखरे हिरम असिदा सेनबा सिंग चेराक पीबियु हाइना यूथ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन YDO न मरी लेनबा सिंगी पुंगिंग सिंगसिलकपगा लोइनना था सिगी कुनिथोय फावबगी मनुंगदा असेंगबा बेनिफिशियरी सिंगदा सेनफम सिंग फंगनबीद्रबदी चीफ मिनिस्टर N बीरेंदा वाकलगनी हाइरी हिरमसगी मतंग ngasi नुंगथिल हाइरोक पातु कैथेल मनिंगदा लेबा YDO क्लब की संगलेंदा पांथोखिबा पाउमी सिंग उनबगी थौरम अमदा YDO की सेक्रेटरी एल कांतना हाइखिबदा हौजिक इंडिया दा पालिबा लेंगाक असिना लेबाक असिदा युम लेजदबा मियोय सिंगी ओइना युम अममम सादुना मियामबु सब मानबा थाकता थमनबा पाइखलनिबा PMAY स्कीम की मखादा हाइरोक पातु GP की कुमजा 2019-2020 की PMAY की बेनिफिशियरी लिस्ट की serial number 54 खुंदोंबम बिमोल अपोकपा KS कामदार registration number MN 100486 priority number 161 पंचायत ग्राम सभाना अप्रूव तौखरबा मियोयनी हाइरिबा खुंदोंबम बिमोल की मुहुत्ता हौजिक वार्ड नंबर 4 की मेंबर ओइरिबा खुंद्राकपम ओंबी पानीश्वरी की मपुरोइबना लौखरे असिगुम्बा मिचंग संगलेजदबा असोनबा मियोयसिंगी राइट मटलिबा ऑफिशियल सिंग असिगी मथक्ता लमदम असिगी मियाम अमदी लेबाक वायल की थौपुरिबा सिंगना मतिक चाबा चेराक पीबियु हाइना YDO न पुंगिंग सिंगसिनजरी मियोइबम ओइना हिरम असिगी प्रोसेसता असोय अरान यावखिबा लेरमलबसु लाक्लिबा डिसेंबर तांग 19 फावबदा सुमथोक्तुना असेंगबा बेनिफिशियरी खुंदोंबम बिमोल मसादा फंगनबीनबा होनबियु करिगुम्बा हिरम असिदा थौसाबीद्रबदी चीफ मिनिस्टर N बीरेंदा वाकलगनी
Masida aran ba tawbu sing asina phangpham thokpa cheirak adu makhoi masa masana yana lawgadabani haina el kantana phongdorali beneficiary masa khundongbam bimolna mahak yum sabagi beneficiary khalakpada yum saba phanglagani haina harawbuga loinana yumpham phawbu tholabani adubu sasinaba miyoina aranba mongda ahanba tangkak ki tharakhiba senpham lawthokhiba asi yamna nungaite mari lenaba singna aranba tawriba sing asi chumthopiduna masagi yum saba phanghanbiu haina pendaba phongdoraki ngasigi paumi sing unaba du da YDO gi atai thaupuba sing member sing su saruk yakhi hairi aduga top paumana Sanselok khulda pedi festival pangthoktuna masa yamna pokpi mamada queen of Sanselok mingthon pikhre Imphal East ki manung chanba Kangpukpi district ki manung channa leiriba Sanselok khulda ngarang ahanba Sanselok pedi festival pangthokre Festival asi Sanselok Development Committee na sinduna khullasigi Sanselok Primary School gi lampakta ngarang ayuk pung taruk makhai taba matamda ki pangthokpa hauki yum kunma thoirom taba khul adugi yumthong singna lau uduna phangba phau makhal taret rom festival adu da utki festival adugi manung channa khul adugi phau khwaidagi puthokpa ngamba miyo sing amadi lau sangam amada phau bek yamna puthokpa ngamba sing khangelaga mana mathum pi ki pedi festival aduga mari leina na khul adugi macha yamna pokpi ima anida Queen of Sanselok amadi khuladu da ihan hanna khundaba hokhiba leikhidraba ahal asem irabata hero of Sanselok ki mingthon pi duna ikai khumnakhi festival asigi mari leina na khul asigi secretary oiriba CIS Bojendro na phongdorakhibada COVID-19 pandemic na maram oiduna festival asi chauna pangthokpa ngamdre mathangi festival dadi state level da pangthokna mari leina ba loisang amadi coordinating body khurai ga pulaga pangthoktuna lamda masigi miyamda khul asina puthokpa phau amadi atei pothok sing ataba mamalda phangangani haina phongdoki Coordinating body khurai gi wangang loi bon khurai na phongdokhibada khulasi da leiriba angalwadi center ama thubada hangnaba social welfare department ki minister Okram Henry da taknaragani loina na mobile phone amadi internet ki khudong chaba phanganaba Sanselok Development Committee ga pullaga athubada BSNL amasung Airtel kangbu da taksilagani mathangda festival nangnaba Sanselok waterfall asi semgatuna lamkoiba singi pukning singsinaba honagani haina phongdokhi festival adu loisilakpada phawsing ahongba mamalda miyamda phanganki aduga top paumana coronavirus na naba manipuri yauna India gi oina chada mapan hantarakle anaba lising kunmari ga sunga tara tamak thengnare leibak asida hokiba pung kunmari gi manungda mioi lising kunmari ga sunga tara nauna coronavirus laisana naba thengnabadagi hojik phawda apunba anaba masing lak magdra mapan ga dasmik manga yaure hariba matam asigi manungda laisana sina nauna naba mioi thengakhiba masing singarangdagi chada mapan hanthare hairi Miyoi chahum ga yankhai manga laisat asina nabadagi laikanaba ngamdana sikhiba tharaga hujik phawda laisat asina nabadagi sikhiba apun mamasing lak amaga lising nifu mariga chamri yankhai mathoi sure ngarangdagi ngasi ayuk phawda naba lising kunthra humdoi ga chani maudani thoi recover tawbu ngamkhre masi tharaga hujik phawda naba phakhiba masing lak magdra mariga lising marphu mapan ga chatre nifu sure India se hujik malim gi laisat asina henjina sogalabani subalai bak loiribani maraksida agency na thadrokpa pawmada Alaskan health worker ama Pfizer, INC and the BioNTech's coronavirus vaccine kapluroba matungda allergic reaction thokre haina public health authority gi paw matungin hairi adubu khudong thiningai oidre hairi Pfizer gi shot lawroba matung minute khara gi matungda reaction adu miyoi adu da thengna khibani hairaduna masiga chap manaba thogdok mamang chayolda Britain da su thokhibani akhang ahi singna di lebak sigi oina million sohum mathang tha nipan phawbugi manungda AstraZeneca Russia gi Sputnik Zedus Kalida aduga Bharat Biotech ki vaccine asina tika tharba yai hairibani India lengak phawbuna lairaba sing yauna manung hanjina leikhraba laisat asina sokhalaba mafamda leiba miyoi phawbuda lemna anti covid vaccine tika thabigadabani haina lauthokpa ngamdabada maikai kyadagi penadaba phongdoknarli Manipur da ngarang dagi ngasi ayuk phawda nauna laisat asina naba nupi kuncha taret yauna punna marphuma thoi thengna khiba asina laisat asina naba punba masing lising kuntaret ka chahum humdra humdoi sure adumakpu hokhiba numit humni asida laisat asina naba gi masing di chamagi makhada hantarakli amarom da laisat asina naba mioi ani sikhi hojik phawda laisat asina naba dagi sikhiba punba masing na chahum ga kunma panni laisat asina nauna narakpadagi phabagi chang hengelakpadagi hojik laikan hariba anaba masing su lising ani ga chamapan kunthra tareta hantarakle ngarang dagi ngasi ayuk phawda anaba chaniga kuntaret yaure haina claim tauri naba phakhiba apun masing na lising kun manga ga chamapan sungna taredi nauna laisat asina positive oiraba sing adugi manungda Imphal West dagi kun Imphal East dagi taranipan Thawbal dagi ama Bisnupur dagi nipumari Kakching dagi tara taret Ukhrul dagi mari Tamenglong dagi tara None dagi ama Churachandpur dagi ahumni Aroibada Paobilai news reader ki video yengbiriba khudingmakpu thagatchari